Adofo ne so ye da foforo modifo akwasi atwi matrase ne ameka ne se matrase wa attention TV so alapa yi shira ne osuru tumi ne ahoden enya wode ya o man Ghana nyina nkwa so emma nyina wo asasi so nkwa so aburuchirefo abohwe me na mafeme me din chiakese ema mo pa na onyamsunsun ne bambo aprebeja nyame enhirawo me aminu aba sewa ma me sewa nyame nhira afa ma me muni nyame nhira wate ma me nchia me yere Queen Vastin so na ma me nchia papa Prophet Jonah Jew apia papa nyame nhira wote me kache hu ma che onyame kase ne tumi no ompegya wo ma nyini che sabri odifo akwesi adwuma tenase na ensem bebre ekoso wo Ghana me ntiatia break kura me nni agro me call direct na nsema kona buru adwene ntiase we be kanedie ye president otie kunwa so kura ono so e kanedie nipa e lambache no ebi ka papa na Ekufuado be president nyankwada otie kokoso Otumfuo nana sebe buru sebe nyado nana nyankwada na ade amatu di nse King Solomon na manti amatu di nse King Solomon nana nyansa ni nimdiye adokoro sebe buru sebe nyado wonsire nyansa nsa wakasa nana ya minhira nana ni ameka ne se me wo se ni amamatu di King Solomon ne se ana ma minchire matie fo kakabe se e bia wo mede mano esi nana ho ana abrochiri memu Britain man fra wo se wo fra Ghana se enye Ghana wo si golden stew na ese ekunwa ye gold so nanana otie na wo kasa wono dudwam amam panifo nyina ba nyina basa ontuma na wo na wo siesie etina me fro se King Solomon ye times King Solomon nana nyansa ni nimdi adokoro tina me se sebe aburu sebe nyaado sebe konto nana nyankwada ma me nchia me kromo hene so nana Otumfuo kwasijan nana me chia na me komeni numa kasa dia nana ananu ya nipa nyina bona na Ekufuado akiri se ni krom chebi yetu gold wo nana amotia for penny nana me chia wo nana me sraw nyankwada ne ya me kasa nipa nyina bona na Ekufuado akiri ne ya wonu twetwede ne wonu esoro ne abasa ne bi kura so on facing the country ebi su kani anu odin ebi su bona chi wo Galmasey ana Solomon wanyere ponya sa dwaro ni mede dwaro na o ti o ti kokoso a wo kasa ewiase amane nyina aydan eto wasam ede bobra nana obane nana Ekufuado emri bu kasa wo so lawyer no onua no oman na wo kitamo obu no ana obako fo ensa asu nyame ni kata bema ba ye bi no ma ye ni nyina Ghana fo ye nipa bia sabe kroto sabe nyaado ye didi wia ne ye de ne twitwi fom ye ni nkaye bema na Ekufuado won sinso ma sa adu shobo adu premai me president na Ekufuado ba man Ghana papa timi jina na so ya free education ma ye anam ni papa ne fo widifo osefo nti ni na ye nyina metime sini pen aka kire pen se nana Ghana fo ni yansu enne Galmasey aba ye se ukrom chebi etwa kum frama me se ukrom chebi kura ye tu gold wo ho no Otumfuo ti kokoso asema wo kaaye ana nne agimi nsam na bratwen na ma wo se ohin Solomon ya brisu ohin Solomon kasa nyansa no ya adwuma no oni Otumfuo ti kokoso ama youth yansu nchirima ya fabidi sunya nyansa kasa ni etu nyansa na mo ni ya ma oman Ghana yehwe obi sunya na ani ote kokoso Otumfuo nana sebe buru sebe nyaado mani nsan wo na mo aya won sam ye mede ukan sam mudo
and now I'm for showing some be our car. We try to tell them the Biatanambia abobra. Until I mean Saber and Cobano, if I told my young commercial brick and beba, with you 2 phones, some with my mom. Nansiana ya minister Abujinapo, forest minister, Oku Galmasey ntokwa. Yaman penin na kufa du tiemio, Oku Galmasey ntokwa. Oku Galmasey ntokwa o. No do santimemu Otumfuo kokoso King Solomon said. Me bano no. Na what the creator be koto Otumfuo nim ano soro Otumfuo kokoso se Onyini Solomon se onhwe se obekan sem a wo pepa no so pe Abujinapo mo amode letene ko Otumfuo no papa no nya kwada o sabe onye trotro be babi o mo wan asem ode to ho na me kan dudu aka ne santi ama wo a wo twa me no wonti ase ebe wa so kesen adobo nya botrete ne be kwakọhwe video no me kasa ko ye be kwakọhwe video no ye kwhwe video no ba ehọ na obehun se Otumfuo kokoso sabe papa na dwunu mu do na ka himfu nyina be ka no kure ade a kire ho a anka Ghana mamuo no anka Kufu Addo mre Niyama Kufu Addo bre Galmasey ho ntimi so bo na be ma be ye bi no ma ye ni nyina Ministry ade 4 years be sanso akokora kodwe no ho wate okuni de na wako na me papa Osei Tutu the second Otumfuo nana wakasa leti ansa na metwaso amma maka ne wo kan pepepe se me kana wo be fise bia metum nkyene ananze me twa bia tare ho dabi na nasi ni po SDP se na himfio se nipa 100 ye kamuni ya sone mu a 30% eni mu amutum Galmasey na branti bi kura ba na nim ebe ka chance na nanum ni twa asase no ma no na okaso be kansam a omo che ne se ohiri nyansani won akosere so pa ne chawo se ankomen kasa no kasa anhweze mebre baba papa no onim nyansanti oyo ohene papa oyo ohene pon ewiase nyina okasa nipa to etie no na himye du abrochirmen ba bibia wiase fa na nyina nti osement na so mema manse hu me mpanifo dwuma omudi na hade mayen kokoti Otumfuo kokoso nana piaw nana mani saw yen kokoti nsam ne afutu a ode to yen komra ne yen answer and making kind Massima Mebecano. Before I read my speech, I can't send baby no business here. And regional minister ne meba Jina Pomba and almost say and a pachoya can't the work ratano so Messima Prince Mecana. And this are no news be a mechanism fufrobia air din kakra. As I said, no crane me catch a woman say, Galmasey ye can, I damn have me chimu, ye chimu send me a year, you are nature me and son. A mobile 30% in Moma ye Galmasey Nina. Ye near to them, hey. See a G and watching ya, ye chimu, move back 30% and not any Moma ye Galmasey. Now, ya anka no kra no a ye be dada ho e be ye conference ya be ha say me tie ya wo mo be ye Galmasey ade ba ko se nananmo ne twa asase ne maaye o kan wo yanim ha no mo kan na bia otu obi a wo twa asase o de ye Galmasey bia wo so wa ye Galmasey bia wo so wa ubu an ho fo se wa ye bone na
Uko krom na sampa so dia asase amase enye Galmasey na ate ho a na hini be na wudie So bone so enti mum ye hweye enra mu ka asema me ka se me be ka me kan sem bebre akofa asema banti meja no ma so Tiemi yakwaba yakwohwe video na ba onso ho adwiri yenya info wei baako 9 pe e wo Ghana ankade e friend Galmasey anka timi ya biu enne yensuo na esei hwe asuo fraw bremu na ekeka ho ni nyina esei enti susu ampa se so ya hemfo ni eni da musuo enso ne modi oman ni hwammo se mo na mo kire kwan se yenye Galmasey enne hwe ne yakoso hwe yensuo enne na kufuado Galmasey na wo kono ya hemfo sabio ya hemfo na ene eboa ma ne koso enyem na me kan yo Otumfuo te kokoso so ko video uche no kai osi ohini bia wonim hu bi na ne wani awuo te waboa bone nti na kufuado kona untimi na afegana fo amon de atom na kufuado lamba she kufuado zogogo kufuado gagaga no me pacho enye obi na ye yankase yenkokorafo yempadimfo ya hemfofo ene di enya Midiane Odifo kwesientwi. Judo na nim se sunsumu dwadini. Ema nyina president. Me pa chaw. Ghana fo. Ahemfo man be ya ejina ahemfo so. So man be ya hwade. A China fo na eba oman Ghana no. Ahemfo fo no na ama kwan. Ma China fo se yensu. Enya timamufo no. Enso ne hwe ye Galmasey omo him. Ye Galmasey no ye mano bosi an wabobo omde atoto ai machine excavators no omde gya tutu omo hye no wa hu so ase me boa de kohwe video ni bi ye nkone ye kohwe video no so ne ye ba no so Odifo asema me kanye me tirim bosire me kana me ka ye nkone ye kohwe answer and making time masema me be kanu before I read my speech I represent me can sembe mi no bi sesia so enra regional minister ne meba dina pomba no mu se na e pa cho ya kan de wo krata no so me se ma pre so me kan na so and this are no nim se bia me kan sem fufuro bia e den kakra so so as I said no crane me catch e wo mu se Galmasey ya ye kan nyina dem ha me chemu ye ne ye chemu se me ya yi wo ha ne chemu miensa emu be 30% ni mo ma ye Galmasey ni nyina so ye ne ete dem hey si ye je ho akini a ye chemu emu be 30% na eni mo ma ye Galmasey so na ya anka no kra no a ye be dada e ho ye be ye conference ya be ha so say me che ya wo mo be ye Galmasey ade so ba ko se nanan mo ne twa asase ne maaye so o kan wo ye nim ha so no mo kan na bia o tu bia wo twa asase o de ye Galmasey bia wo so wa ye Galmasey bia wo so wa ubu ahun fo se wa ye bone so na uko krom na sampa so dia asase amase enye Galmasey na ate ho a na hini be na wudie so bone so enti mum ye hweye enra mu ka asema me ka se me be ka me kan sem bebre akofa asema banti meja no ma so when ye ka se akwai your table chini Sam Jonas was the system is working 24/7 me dey mesra bi ko me kwaji kakra na me be ka the system is working Ghana so system ne papa no ahemfo no na Otumfuo kan no ma system ne nya adwuma no ma system no enya adwuma nti utu ne ye bre hwe obi atete ne mfifire no ma China kwan no mu China for to good Ghana for mantima man ko ye adwuma ne bia ne ye hye o excavator once ye ko hwe ba ho adwiru ena Sam Jonas was grass nkwa hwefam grass nkwa
na Akufo-Addo eye ne ho di bia obon ho modern bia nso ho na mu di tua ne ka Ghana for ebinim ye amamboyfo ayemfuni bi na mo ye sa na munyai mama ye ni eya YouTube mama ye ni eya ene e papa agina sare okodu abrochira o se grass nko a the system is working the COVID that and that piade medina lo Otumfuo kwesi atwi subscribe channel no na share video no mo bi nsanka bi no nyame be okese se obehwe me abribia na me kwemi nkosa ma me mfa nepa bi emfa ma enam de be sunsun dwadi ni nti se me ba na man che sunsun se mo a ade se ne a ma me re o man mu nsem anko yie no eno ene maba ma kire se Otumfuo te kokoso King Solomon anyansa dware no onyame a chane no nyam na asanteman ensi ne fom no hwade wode anuonyam ne no kore apemaka se na pepa ne kore Otumfuo se okan wuti so kan wase ye se men kan pepa no nko na ensa me koka asem baba ya papa no ahemfo amo ye sa moni ewu Otumfuo aka wase moni ewu maboa bone ana nyame hira wate onyame ma nkwatenten onyame ma yenya unyini nkyene yenhwia bibi mfiri wo adachi ye ba himfo a abekita wiase a nana ubedem ba akopɛ onyame hira no nya okese yen kwarim wo beti asase so se Otumfuo me ye de papa ye de boni atwa meka me komani me ne yatwe wonsan Otumfuo me fie dia ade papa bi anni ho ye ntukwan ye mobra uso bibie ma na ye ka na kadi wanim onnam na nantinta chichirew me pa chotie me ye nyina nim edua ye frɛ ne abrototo bia na twi ne brofo ma mfa ma se me brofo ba nka me ma mfa brofo na ma bazo wa ye se menti bo beti ne brofo na ma mfa ma nti twi ni na me de ma ye frɛ ne abrototo Aladdin dua ebi frɛ na abrototo ebi so frɛ ne Aladdin dua me ba jo tie me abrototo yi kane no yetumi de ye diesel o ma bi dua de ye diesel abrototo ebi so de ye ehye bundle tieni yo abrototo ebi so de jinwa bi ayo ho ye gina mu dware ebi so de ye ohye what you say sa eso ababi wo na sensen to senia mi hu nti na menka kra na eboboso na abere yellow me ba chutie me sa abrototo na me no kan wasa me ja kopa abrototo no oni pa bia won sekita wi lines ne dem bia won ye kire enti sa won line ni breki a wo so bibie me be ka me pa kopa abrototo haban no na pe kurubo ka ho na yam anapa bia fasra won sam ene wonam anaju 12 o'clock ye ne sa me pa chaw afai e ka ho won na ma nantintan e sound ultimate haban ne sa na dia tunso bi de dware anaju bia afai anantintan chechire ho wabra ba na ye ka me pa chaw etubitwa uti dwam oton de anantintan ba chiro e abrototo me pa chaw tina ba ne nsa fegu table na ote ho no ensibio umpe we na apadan medini ne Otumfuo kwesi atwi na mekasa wa attention TV so subscribe share ne ekoso na wa yishira onyame yishira no nyame ya okese mesira wo sire wadwen ana mabekasa enya temdie ne mpo odi matama wo ye medofo ne mpo oni menya adwen so wo ye menua onyame yishira no ya okese so wo hia di foi na apaso na me di nkomo a me na ma 0543 41 91 60 the next is 0553 40 14 62 frame me ni susu nkomo wo hia me kwasi ada ansabeka
him from Monday to Friday when Sabe coming. Now, but modern say, obey me chira kwan. Hwade, mama ka sem chiro. Me pese me advert appetition. Ah, aye ton brickios etimisha corner lungu. Ah, onya advert na moni pa ko pe konom na opie pe na obo bo so krachi ufi. Wasi bi fi Abraham amia ba ho. Na ne nsa ne ye wasi krachi e de yi. Konom bi hwe na ama we nsuko. Nti ba wu se appetition she corner so da no aye advert ma no. Odifo hwehwe me. Frɛ me. Na bra na me no ntas no nyame e be kese. Onyame nhira na onye wo kese. Bye bye.